Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo o subscribe, ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona o like di-video tša rena, and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya mafelo a beke, re kwe melaetša go tšwa go badimo ba rena ba le go mokganyeng le mangele a rena le the universe. Re ko rena ba reng. Okay, ke na le karata e rego mo wena ya re Shaolin Master ya re be grateful in movement and action. Ba re mo go wena ba re go bohlokwa gore ka nako nngwe o be slow down, tlogela o kitima, tlogela o fela pelo, slow down, o iketle. Ba re o heme, o feel, o taste, o kwe moya o hemago go tsena mo mmeleng wa gago, o tšwago mo mmeleng wa gago lona o kwe. Okay, you must feel it, you must sense it, you must taste it. Ba re ene ge o setše le gore maybe o faceitše mathata goba o faceitše manaba goba o faceitše any type of problem, ba re e face very gently. O se ka ba le mokgwa o wela dilo ka godimo, iketle. O se ka kitimela go bolela o se o nagane pele, o se ka kitimela go tšea action o se go nagane pele, o se ka kitimela go tšea action o se o nagane pele, ka gore o ka tla wa ke tshola. Ka nako ngwe motho o bolela le wena, maybe motho wa ke jokela, and then wena immediately into o itše as if maybe motho maybe o wa mmoka, wa nrogaka, wa nromula, jwalo le jwalo. Santefa motho o na sa itše ka mokgono, and then o ka kitimela wa raba goba go actor, o tlo kgwetše le gore ntho e bego e le a simple thing nample e feletše ba ntho e kgolo. So that's why ba re ka mehla nagana pele before o bolela, nagana pele before o tšea any action. E ka ba taba tša mebereko, e ka ba taba tša di-relationship, e ka ba e le ordinary things tše diragalang ka moara ga bophelo. Ba re ba go guida gore wena o ele bjalo ka metsi, flow like water. Ba re ba go guida gore wena o fothe bjale ka moya, blow like air. Ba re go ka dira sowe o tla bona di-intentions tša gago, di-intentions le tšeo o nyakang go di fihlelela wa dilo tšeo o nyakang go di tšweletša e tla ba tše le gore di tletše ka kganya, di šoufetše, ga di na any ill intentions ka mogare, ga di na bobe, ga di na go gobatša batho ba bangwe, ga di na go causa any harm to other people and even to yourself. Ba re go se dunya ka dilo ka ra bophelo, o ka ba o nyaka mošomo, lenyalo, bana, mmereko, ntho ngwe le ngwe nyakang ka ra bophelo. Ba re o se ka raša dilo, le o setse o rapela o kgopela modimo tšeo di kgopelago, o se ke wa raša dilo gobane modimo tla araba ka nako ya gage. Le go bolela le badimo ba gago o ba kgopela something, o se ka ba le mogolo wa go fela pelo, wa fela pelo rena ba tla araba neng, ba tla araba ka nako ya bona. So ntho e bolelang ke ntho e la gore go na le tše dintši le gore o tla di fitlhelela ka ra bophelo ge fela o ka kepha nako e la gore o dule fase o nagane. Ene go ka lebelela kwa morago kua o tlo kgwetše le gore o dirile di-mistakes tše dintši, not intentionally, e seng ka maikemišetšo, mara di-mistakes tšeo o di dirile ka la gore wena bo fela pelo.
o bo fela pelo maybe nako ngwe o fela pelo e be se ntwe la hore maybe o competition le ba bangwe e be le ntwe la hore o gapeletšwa ke mabaka gore o fele pelo ba re ntho ngwe le ngwe na le nako ya yona ba re iketle a ba re tswafa ba re iketle plan ga botse plan carefully ge le gore gona di documents tse o santse o di bale o di sign tšea nako ya gago go di bala di documents tšeo ge le gore ka re ga relationship o ska fela pelo ya dilo tša manyalo jwalo le jwalo ba re tša nako go tseba mothoki ka nako ngwe o tlo felela dilo pelo wa tloga ke tshola go sasa mara ka nako ngwe go na le tšo di dirileng kwa morago kua o dirile dilo ka tsela go fela pelo ka baka la situation ye o be go le kare ga yona ka nako ngwe o kgwetše le gore o dula lefelong le le gore kore o ka re ga manaba o ka re ga meleko e tla left right and center and wa bona gore the best way ya go tšhabela meleko ke ge nka dira action e so ke nka dira 1 2 3 4 5 it's okay ka baka la gore wena bo phološa bophelo ba gago le ge ba re tša nako kore o ska fela pelo o nyaka dilo goba go dira dilo ga ba re gore go le kare ga bothata completely o ye mo phuthe matsogo o re no a ke fele pelo no tšea action ka baka la gore action e tla ba nyakega for nako nngwe but kore try go nagana pele try go decide pele ba re wena ba re this weekend o tlo ba emotionally balanced kore di emotions tša gago di balanced o ka se ke khumane o kwatile o ka se ke khumane o nagana too much ka mathata o nago le ona o ka se khwetše o nagana too much ka mana ba gago o tlo no khwetša o le balanced o thabile o ga botse a so thabe o fetiša tekanyo o no thaba normally ke ka mokgwa le ba o nyaka ka gona this weekend gore chakras tša di sepela ga botse they are all balanced as well tše dingwe a di over balanced tše dingwe tša ba under balanced no ka moka le tšona di balanced ba re o tla ba compassion this weekend o na le boithobo o na le go kwela batho ba botlhoko o na le mogolo o rata go thuša ba ile gore ba nyaka thušo mo go wena ke ka mogolo re tlo ba le ka gona this weekend mara ba buša ba re o tlhokomele manaba batho ba ka tla mo go wena e le batho ba ile gore ba itira ka gore bona ba nyaka thušo ba se nyake thušo e le tsela ya gore ba nyaka gore o ba bulele mabati gore ge ba go attacka ba kgone go attacka easy ba re be careful of this type of people ba buša ba re mo go wena ba re e ba in control of your situation e ba in control ya mathata a gago e ba in control ya dilo tša gago controla dilo tša gago dilo tša go di sepele ga botse ka lenaneo ke mo o tlo kgona go hwetša di good results ba re go na le motho le re ka nna ba tlo mo thuša this weekend ka tšhelete gona motho re o tlo tla mo wena a ena le bothata o tlo fila le wena gore I really need to help this person o tlo e fila e tla ba etswa mo pelong ya gago gore you really need to help this person you are the only one kwena the chosen one o ile gore o swanetše a thuše motho ka se sebaka ka tšhelete le gore o tla ba a e nyaka ga ile gore ga ona tšhelete mara ke bona ile gore o tla mo thuša ka maele a ile gore a tla mo phološa ba re go ntse o ditše o etee this weekend o lebeletše dilo ka mokgwa di sepelang ka gona o make di plannings tša gago o tla kgwetše le gore o tlo ba le mokgwa o preparela for bokamoso ba gago dilo tšeo di nyakago ka ra bophelo jalo le jalo ba re mahlatse le matlhonelo di tlo tla go wena this weekend ba re mo go wena ba re weekend ye mahlatse le matlhonelo di tlo ba on your side ge e le gore bona le mathata a maitseng o ka bona a mang a mathata gona a fela ge e le gore o nyakana le tšhelete o ka bona o hwetša tšhelete gona motho a tlatlago a tlo go thuša goba ge e le gore motho le gore o rata go gambler betting and then o tla ba le mogolo wa go wina ke se ba se bolelago mara ge e le gore o rata betting you must do it wisely ga bohlale fela go wina tšhelete ya mathomo o seno e wina tša tšhelete ya gago o seke wa bona gola gore I need more
otherwise o tla tlo loser a ba nyaka go loser manyelo a gago. Ke tsamaya le tsona ka ba le the 10 of coins, ka ba le the chariot, ka buša ka ba le the lovers. Mo ba sa bolela ka mahlatse le matlhogonolo dimpho tše di tla tla go wena this weekend. Ke bona this weekend o spenda some time le family ya gago goba le batho ba le wa ba rata bagwera jwalo le jwalo le tlo ba le thabile, spend some time together, la share tše le di share together ke be ke botse. And then ba buša ba re ba thabile ka wena go ka mokgwa le wena o sepetša dilo tša ka gona o di sepetša ga botse. And ba buša ba re batho ba o berekang le bona akere batho ba ile gore o tla ba o spenda weekend le bona ke batho ba ile gore most ya bona o tlo kgotšela gore ke batho ba ile gore dinyakwa tša lena di a tshwana. And then ba re ka go bereka ka go šoma mmogo le fana maele and then le tla kgona go fitlhelela dinyakwa tša lena. And then when coming to the relationship it was sepela ga botse ga ke bone o ka ba le mathata dikgagano ka ra relationship dikgagano ka molapeng a gona mathata le ga tete. Ke bona o imela manaba a gago, ke bona lapa la gago le protected this weekend. Ba buša ba re ntwa botlhokwa ke gore o ke thate o se ke wa dira dilo ka gore wena o rata go kgetha go moketekete. Dira dilo tše e leng gore di tla go fa seriti, dilo tše e leng gore go sasa go lebelela morago o ka se swabe ka ditiro tša gago. Ba re ka nako nngwe o kipie pele, ba re e seng gore o selfish, you are not selfish mara o kipie pele. Le ge le gore ba re gona motho o tlo mo thušago o se ka kgwetša tša the last money ye o nago le yona o tšea le ya go rekela bana borotho goba ya go namela during the month o e fa motho mongwe wena o šala o sena selo wena o šala o tshwara ke di-stress. Thuša mo e le gore o tla kgona go thuša gona mo palelang it's okay o ka thuša motho ka maele. Ba re gore o kgone go guide batho ba bangwe goba nka no re empowerment ba re e thoma from within, from ka pelong ya gago goba from yourself. O ka se kgone go guide motho mongwe wena o latlhegile, o ka se kgone go fa motho mongwe maele wena o le tša di sa sepela ga botse, o ka se fe motho mongwe maele ka ditšhelete wena mabaka a ditšhelete a sa sepela ga botse, o ka se fe motho maele ka di-relationship wena di-relationship tša di sa sepela ga botse. Ba re thoma pele ka go lokiša motse wa gago pele mola motse wa o le ga botse dilo ka moka tsona di sepela in a straight line ke mo le o tla kgona go iletša batho ba bangwe. Like ka bebeleng ba bolela ba re o ka se bone goba mohlomong wa ntšha letlhokwa le le lego mo leitlhong la ngwana geno mo le gore wena mo leitlhong la gona le kota thoma pele ka o ntšha kota gago pele o tla kgona go thuša ngwana geno wa ntšha letlhoka lela le lego mo go yena. Ba re ka nako nngwe o na le go fila o ka re you are not enough o ba le mogolo wa o ke nyatša wa o ke nyenya. Ba re ntho e santse gore e stope right now e santse e stope ntho ya mohutone ba re gore batho ba o tlhomphe wena o santse ke tlhomphe pele and then o phile ka tsela ya o ke tlhompha ke mo le gore batho ba matla bona ditiro tša go tše di botse and then batho ba tla go tlhompha. Ba re nako nngwe o fela ke potša gore you are not smart enough ba re ke tsela ya o ke nyenya yewe ba re se ka ke nyenyefatša go ke nyenyefatša batho ba le bona ba tla go nyenyefatša ene o se ka ke compare le batho ba bangwe di-achievement tša bona ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona wena dimpho tša go di sa yetla so nako ntši ntho o dira gore batho re be le mokgwa o ke nyenya goba mokgwa o ke nyenyefatša ke ntho la gore rata ke compare le bagwera ba rena ge ke bona mogwera ka kgone go achieve 1 2 3 nna ke sena yona then ke ba le o ke nyatša ga ke a tshwana ke nyatša I need to work on myself. Ba re o se ka ke nyatša work on yourself, lokiša motse wa gago, lokiša mmele wa gago. Ka nako nngwe ke tebela ka seipone wa ke potša gore ga ke botse ke phala ke moketekete tseba gore pele ga legodimo o botse ke ka mokgwa le gore modimo o bopile ka gona batho re ka se tshwane ebile bana ba motho ga ba tshwane ba re appreciate ka mokgwa leng ka gona
o ska ba lo kenyatša the minute ke potsa gore wena ga o botse batho ba tla o bona le ka mokgonong but o ka ke tebele ka seipone sa wa ke potsa gore wena o botse batho ba tla o bona o le wena motho mo botsana but the minute thoma ba le those type of thoughts tša gore wena you are not good enough ga o botse you are not successful enough e ba le those negative thoughts ba re stopa immediately ba re ke phe nako ile ya go hema breath hema and then connecte with your soul o connecte le manyolo a gago and then o tla bona those thoughts di tla tsamaya ke di-negative thoughts le tšoo di tliša ke manaba di tliša ke di-evil spirits because di nyaka go tempta gore wena o dire ntho e le gore ga wa tshwana go e dira di nyaka go tempta di nyaka go tliša jealousy ka ra bophelo ba gago gore wena o thome go jealous ba ile gore o bona ka re ba go phala ka 1 2 3 but you need to stop ba re wena ka bose wena ke dire gore o be botsana ke dire bo botse e seng gore o dire le tšwe le gore di tšwele tseleng no ke dire bo botse ke pone o le o mo botse ba re this thing ya ke compare batho ba bangwe ba re ke yona e le gore e tliša lefifi ka nako nngwe ka ra bophelo ba gago because ga o sa kgona go bona reality gore na reality ke eng lo tša nnete ke tše difeng tša maka ke tše difeng and then tšona those thoughts the minute ba le tšona o di accepta o bula mabati a lefifi ka ra bophelo ba gago temptation thoma go ba gona manipulation o thoma go ba gona then o ra re wena o latlhegile but the minute o feel like that stopa breath rapela connecta le manyole a gago go mo go bula matlho a gago ke nnete o ke tebela seponeng o tla bona gore botsana go lebelela around o tla bona gore well I've done enough ke bile le matlhatse le matlhogonolo ke bile le dimpho tše di tšwang go manyole a ka di tšwang go modimo ke kgonne go ba le 1 2 3 4 5 batho re ka se tshwane batho re ka se lekane ga se rena meno le dipotla tša rena di ka se lekane so o ska ke compara le motho o mongwe molaetša mafelo ba re wena ba re o ska ba motho le wa go nyaka gore o thabe go ena le batho ba bangwe a certain group of people maybe wena o nyako thaba ka fela le gore o na le bagwera o fila o thabile go ena le bagwera fela go dutse o itse o fila bot o fila o boregile no ba re tseba go ke thabiša le go le noši go ka ke thuta go spenda some time alone and then ke yona tsela e le gore go ntse o connecta with yourself o connecta with your higher self ke yona tsela e le gore o tlo kgona go ke thabiša wa tseba go ke thabiša o kgona spenda some time alone that whole day o le tee ka gae mara o kgwetša o thabile mo pelong ya gago go ka kgwetša le gore wena o ba motho la gore o thaba ka yona le bagwera fela then ba re wa latlhega ka ka la re o ka se tsule o kgonne o connecta to yourself o ka se tsule o kgonne o connecta to your higher self therefore ka se tsule o kgonne o connecta to your guides ka ka la re wena o thaba go le ka ra group and sometimes that group ene o ratang go ke thabišo ena le yona goba o fila o ka re o thabile go ena le yona ke yona group ene le gore e go ntšha tseleng ya go manipulate ya go latlhetša okay ba re ge o fela o tseba o ke thabiša o tseba go dula go spenda some time alone a kere ba re ka mokgwa ba re bo natural leaders ba gago nto la gore you are a leader naturally you are a leader ka tlhago then that thing e tlo kgona go phadima e tlo tswelela ya phadima ba re o ikhupeditše ka baka la gore o rata go phela ka re ga di-group o rata go phela o ena le batho a kgone spend some time alone that thing o ikhupeditše ikhupetša ke lefifi le e le gore wena o phela o le around lona so go spend some time alone o connecta ka mokgwa ba re connecta ka gona then that leadership ye le gore wena o belegile le yona ya tswelela ya phadima batho ba thoma go e bona and then le wena o thoma go e activata gore o šome ka yona ba re ke yona nto e tla o tlišetšang seriti and ebile e tla o tlišetša ponelo pele wa kgona go bonela pele gore okay this thing it's right this thing it's wrong ntho e ke e dirang ye ke e right I'm on the right track mo I'm not on the right track ke a timela let me go back into the right track ba re ba bantši you are meant gore o ke pereke o be your own boss o be le business o hire batho ba kgwetše mešomo but that thing e khupeditšwe
but the minute o ka thoma go spend some time alone ke bone those creative ideas di tlo thoma o tswelela, then o tla ba le peno le pele. O tla tsebana wena ke business e feng e le gore mangelo ya ba o file yona gore wena you're going to o tlo dira business e so goba go e tla mo lefaseng contract o e saenile o le nna ke ya go ba le business e so ke tlo hira batho, and then mara o tla kgona go bona dilo in black and white. O tla bona gore no, this one a se white ke black, this one a se black ke white. Now ba re o timetše it's like you've been blindfolded, o khupeditšwe matlho, a kgone go bona gore now what is going on. Matlho a bulegile mara ga a bone, and then into kgolo ba re o focus kudu on your career. Ke ntho ba bolelang ka yona. Why career? Ka kala re ke yone e tla o tlišetšang letseno, ke yone e tla o thuša gore o kgone go survive mo lefaseng, ke yone e tla o thuša gore o kgone go phetha dinyakwa tša gago, your needs o tla kgona di fitlhelele. Mola o fitlheletse di-needs tša gago, that's when o ka ba after di-wants. Okay, ke yona reading ya rena ya mafelabeke. Ke a le leboga. Many blessings. Thokoza.